ko pada masyar si jaka de gaga yondro mancinong ondo sesana matu pada masyar kapere lagi rote menyerah min lodo aku pengatala aga nasa Allahumma ungkulna min hadzal mauqif walau ila jahannam we puang ye ko elo tapatama ka jahannam neraka makuke tapatama na puang ondro sesana na pirase ya sengi pada masyar na de nai sengi roto kapere neraka jahannam jutaan kali lipat lebih masih seibandingkannya pada masyar nanya. Nah itu matu di kepada masyar tania ki sijak 2 jang. Tania ki sia so 2 ngesoh. Tania ki si di Jumat 2 Jumat. Si ula 2 pulang. Si tahu 2 tahun tania siaga ke tanah 50 ki sebu tahun. Tapi beruntunglah mau pelada rupa tahu tona pojie mak innallaha sami'un 'alim wa barakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alifal masjid alifahullah au kama qala fi riwayah. Alhamdulillah sinin atau mata pengkahadire syukuroke tamagangka resesena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa naniya passalama re alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidi waktu pangulut ta Aisyah najai wajunnah nasabak sope nairo waktu sidimi wajajunnah ye kode najai de gaga na pake masum paja subuh nairo waktu aku bolana nabita de pagaga lampu jadi petaka apa terpaksa majai nasabak ye kode de gaga ipake masum paja subuh matanga majai pangulut ta Aisyah mabuangi jarunna jaru bico maka pesa pangulut ta Aisyah de narunto biasa tu di mapeta mati lampu ya pak mati lampu ni maku ke si tengah ya si tengah pe biasa ko mati lampu maka pesa ki ya sengi lokai ka pesa tai pale jadi hati-hati ki ko mati lampu salah ka pesa gitu meta nasapa pangulut ta Aisyah de nu lerunto tiba-tiba pole tujunna babanna bolana nabita angke nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nairo nabita anta syamsun anta baderun pada mata soe pada ulange mata kata panah kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajun ila suruji sininna bolai angkai Nabi Muhammad ilalang ero bolai pasti materang ero boleh dia nama petang. Jadi waktu na pole nabita mata kamanangi mata ramanangi sininna aga-aga angka ilala bolana. Gangkan nanang ero pangulut ta Aisyah naruntu jarun ero madana. Nalero jarunna kemudian naite nabita micawe cabero tersenyum Siti Aisyah. Makanya nabita magi micawe beneku. Nabali benena nabita makada ya Rasulullah siapa yang tidak bangga siapa yang tidak senang punya suami seperti engkau wajahnya bagaikan rembulan. Nabali nabita makada tongang
wailu man lam yaroni yaumal qiyamah. Tapi to macilaka mato asori mondina pong Allah subhanahu wa ta'ala denul lemite tappa malebiko nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itani nabita maka deniga na to macilaka mato denul lemite tappa malebita na bali nabita man dzukirtu inda falam yusalli alaihi ita puasa kuresesena tapi matana timun nama salawari alaikum nasan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, masing-masing agama punya rumah ibadah. Angkaya sesinagog onroanna to Yahudie masum pajang. Angka to yaseng kanisa atau kalau orang Indonesia bilang gereja. Onroanna Kristennya masum pajang. Angka to yasa pihara. Onroanna agama Konghucu masum pajang. Ada kuil tempatnya orang Hindu. Tapi khusus di selangnya onrota masum pajang dinamakan masjid. Diambil dari kata sajada yasjudo. Jadi itu masjid batuan natu onroa sojo. Padahal tamaki masjid tanya bawa suju ijama. Nangi masum pajak ki agi jama. Tetonge rokoke todange sujud toke. Kenapa tidak dinamakan majelis onroa tudang, tapi dinamakan masjid onroa sojo? Hikmah nana satu pandita tak ya sengi masigi onroa sojo, onroa naselenge masum paja nasaba itu masigi itu onroa mapakatuna aleh, tempat menghinakan diri. Makanya ya komelo kita memasigi sebelum tama ki masige yang lega mana jolo agaga angke hubungan si balino pangkae yang lega jolo asogirangnya yang lega jolo tama ki masige pada status po ima palima tandri pangkana ko ilalo masige. Jadi itu masige on Roma pakutonale bagaimana tidak angke ulutai agaga kami na malabia ko watakaleta iya ulutai de gaga to barani katani sembara de gaga. Sangadina dua mi berani kata ni lutak niga apota si bawa pacik kuru sangadin nero maceki kona gesa lutak. Tapi waktu tak suju agaga kami nama lebih aku watak kaleta sejajar dengan agaga kami nama katuna aku watak kaleta ajeta sejajar itu kaki dengan kepala degaga to suju ai makade dia melok silam puluku si bajeku jadi setengah bawah na suju kok. Ikon kata makro to jangan ngiye. Asini na to mata pangkahadere. Na itu aku linoe degaga onroak kaminang na poji pong Allah subhanahu wa ta'ala sangya din na masige. Ilalang hadisa agana sanabita ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Onroang kaminang na poji pong Allah subhanahu wa ta'ala masige. Wa abgodul biladi ilallahi aswakuha. Onro kami nang nacaca pong Allah subhanahu wa ta'ala aga pasak-pasak. Jadi hati-hati kita pasak ya deni cari kita pasak. Maka toriolo itu sukul muslimin kal musallil musallin. Pasakna toriolo pada masigi itu toriolo kotame pasak der tapana buka tokona. Masum paja sunnah jolo 200 rakaat. Pura pimatero napa na buka ma balo. Insyaallah di kota Andute do koi parate ero matutu nite masum paja mo pede. Ya sini na to matapang kahadera. Ondo kami na malabi masege. Bahkan agaga bunga angka kolina masige. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Bangunan pertama yang ada di dunia masjid. Nomor 2 nasa Nabi tak masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Riolo asana Baitul Maqdis. Zaman Bani Nabi tak napayasa Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Jadi itu Aqsa itu artinya jauh. Angka tahu nasabak nabaca korangnya minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa.
Angka anak na urane jaji naringi nama Aqsa. Sehingga ranane tor mabela torro. Ya. Mabela pole jae. Macawe aku de cenge. Asini na to matapang kadere. Saga si salana Masjidil Haram si bawah Masjidil Aqsa arbauna sana 40 tahun si salana. Sini na to matapang kadere. Angkana masigiri si de campo pantilada. E komelo kimita ituo si de kampung ite masigina. E kongka kampung topa di mana mondokoro. Angka masigi tapi ero masigi turipan no bere jama. Insyaallah itu kampungnya tuo iresesena pong Allah Subhanahu wa taala. Tapi e kongka kampung pejabat mana mondokoro, tosogi mana mondokoro. Angka masigina tapi dena tuo bere jama. Kampung mata itu resesena pong Allah Subhanahu wa taala. Sini na to matapang kadere makukwe masigi nasinga to panditata pade tu wala soji to matewe. Ye kongka arum mate. Makalumba to lo sapa ao. Mak bua wala soji to mate keranda mayat. Tapi waktu na jadi nangir wala soji to matewe ero to mak bua itu coba tasuri tama. Tama ko gare coba. Mereka musuruh kak. Nah dia pau mati ya. Makukwe masigi pade wala soji to matewe. Ye ko angka masigi melo ipatat torisi dia kampung nakamana limana to ya patanana ya patembona ya pasemenna ya pabatana ya pabatuna ya pakerikilna ya pakasina ya palistrina ya pawena. Tapi waktu natatto ni masigi kegemana ni nangi erote makalimana angka mo tama masigi saya sami cek demi yeto rita masigi yeto mi tomelo mate asini na tomata pang kahader padahal taton na masigi risi di kampung pantilada itu nabi tak waktu na hijrah pole Makkah lo Madinah sebelum letu Madinah nabi tak lepang di sidi kampung Kuba asosine na letu nabi tak letu nabi tak tanero na pikiriki kendo kamatu monroh agama tu andre agama tu ujama taniero agama pikirin bita mapeko ke kampungnya angkata to masigi sehingga Nabi mendirikan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah yang dikenal dengan nama Masjid Quba. Patampani Nabi ta wani Selasa wani Araba wani Kamisi wani Juma sidi teto masigi Juma ele joke Nabi ta lo Madinah. Sebelum letu Madinah lepangiri kampungnya yasanya Bani Salim. Aku ini Roma mula-mula bunga masuk pajak Jumat Nabi tak onroan nama katok Nabi tak onroan nama Rimam belakangan dibangun masjid yang dinamakan Masjid Al-Jumu'ah onroa bunga onroa Nabi tak mak Jumat waktu letu Madinah mapatatto sisi di masjid Nabi tak Masjid Nabawi masjid Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi ta si sejoka telu masjid napa tatong mage onro penting na yasangi masjid alhamdulillah idi aku kampung tamiaga masjid Dewan Masjid Indonesia melaporkan jumlah masjid seluruh Indonesia dan musalla kurang lebih di juta masjid akade nama tepat lo no bilangi ya di juta masjid. Alhamdulillah syukur oke. Cuma mi mencari masalah mega masigi tapi kurangi jemaah. Ya kotanya waktu-waktu padi taraweh, al-leper, Jumat. Kira-kira megangi to isaliwa masigi atau lalu masigi. Kotanya ki atau matin romana ngiye. Megangi kega isaliwa atau lalu. Isaliwang. Aga KTP ni Rosaliwangnya salaga atau tania salang. Maka inilah pentingnya kita memakmurkan masjid terutama di Uranewe. Itu Uranewe onrona masuk pajak masigi kau padage masigi onrona Uranewe ya kau Urane dia nalo masigi dia to nama lasa Libano jilba ya neko jadi lelaki soleh tu kapang
La solatan li jaril masjid illa fil masjid. Dek gaga sumpah jannah burani mak bali boleh masigia sanga dinna akoi masigia lo bere jama. Bahkan ada satu hadis ancaman. Sebenarnya itu koma ceramah teh majak kalau mega ancaman, tapi tasi di dek mari gagah. Nah sebab mage engkau tu anak-anak ica bolo nak eloki masumpah jannah. Maka linga baca. Angka meto anak-anak ya kodai lepai dena kedo. Angka tu tahu ya kemarin kalinya ceramah fadilah keuntungan keutamaan ke dunia tinna ke dunia alena. Tapi kami tu tahu ya kotanya neraka ceritanya. Ya supaya digamatin roh. Ya kotanya neraka ceritanya. Dia nak kedo. Agana sanabita al jafa kullal jafa wal kufru wan nifaq. Man samiya munadi Allah yunadi ila salati fala yujib. Urane ke doate. Urane yang kasifat kafir munafik ilala wa takalena. Nang kalinga gora-gora pak bang aku masigi molli mak bere jama nade na patuju bere jama nakku masigi. Bahkan itu Nabi Tariolo na suruh sahabat ma pasipulung ajo. Pasi pulung akajo magi ya Rasulullah. Melo kalau bolana sampai uranewe masum paja perle ko bolana utun bolana. Tapi menurut sejarah dek gaga bola na tunu nabita nasaba ero watue na moto munafike masum paja bere jamaah to aku masih ge. Bayangkan orang munafik saja solat berjemaah. Ini mengaku kisah tapi dia tak bere jamaah. Agana munafike iya. Surah-surah nah. Sini na toma tapang kahadere. Mamurkan masjid. Na ya kalau ki masih megala ada apalah. Jok kaki pole bolata setiap langkah pahala. Setiap langkah menggugurkan dosa. Setiap langkah mengangkat derajat. Orang di Bani Salim Laiko Madinah naiten kamo patana koso koro sampai na Madinah maka dia Rasulullah miloi sika melo ka mondo koro si depena masige supaya lebih macawe ka mondo masige maka dia Nabi tak aja makanya ni onroamo setiap langkah satu pahala satu dosa digugurkan satu derajat na pataraka pong Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah pangulut Abu Bakar na sabak macawe bolana pole masigi supaya mega apole narunto ye kole masum paja subuh nak guli cenne ki jolo kampung na palo masigi awadi to coba ide lo pangka jenne jolo pali susilo koe atau lo gasengkang aja majalalangnya ya ciri khas asini na tong tapang kahader ya imagine ama motor apa malu masih setiap tetesan bensin Allah kasih pahala tapi dia nak pada kojok kaki dia nak pada kojok kaki wa naktubu ma qaddamu wa atharahum setiap langkah kaki manca disasi matu resesena pung Allah Subhanahu wa taala. Sini na toma tepang kadere maka marilah kita memakmurkan masjid dengan solat berjemaah tama ki masigi aja atau ngetajola Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku makana tona puji mak bereja mak ko masigi masenang atina aga ya serahma dalle dena pita mata pole pong Allah Subhanahu wa taala khusu asenang ngati aloang ngati ina tu ya sepama seto masuki matu pole masigi pada na baca yang nata nange cuma kurangnya ya Allahumma inni as'aluka min fadlik atau min fadlikal azim ya komelo ki masu masige tinggal rabawan nak ya tapi aja saku bawa tetepuh Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim ya Allah kami meminta darimu anugerahmu yang besar ya senge fadlik anugerah ya senge anugerah anu gratis. Jadi kalau itu masih gitu mega anu gratis matu naronto. Edeno makoro. Ya. Insyaallah mega dalle mak barakah matu ya rengi kopong Allah Subhanahu wa taala. Tama kesi masih gie. Masum paja bereja masih bawa imangnya 20 pitu daraja.
Iko koki boleh sisame. Iko boleh nape terima iko husuki napa kimelo masum paja madandu bali boleh. Matangai masum paja goyate pon Cina. Dena khusu. Napa me masum paja tarisi anak-anak. Dena khusu. Tapi iko koki masih dena khusu dilihat sofnya. Ya, makanya rapatkan soft. Angka tu masum paja sagalowana. Aga sana sujadana aku tolowana aja na. Madoko apa? Ya. Sehingga masum paja pada kipere. Ya, kanjak na igala pole mondre. Ya. Iku masum paja ki aja itu lawana sujadata tacore. Tapara apa sope? Ya. Tanya si materoni tapongatala amin. Maka sama moiga po imang atode. Aja tama baca ami makalumbaki po imang. Parioli po imang jolo. Goiril magdubi alim waladdallin langsung amin. Pose po imang kasi. Posay. Ama ko kijolo. Matepi matu po imang amin apaki macio. Niga cocoki amin na malekae. Na itu aminnya maleka mencocoki aminnya iman. Dosa-dosa yang dahulu nak dampengi peng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaja Nabi rejama masigi. Pura kimatu masum paja aja takedo jolo pole on rata. Pangkato tu toko pura masum paja tapalari maso. Dewi semagi ye. Melo jambang ustaz. Eromia pusing amite palima waktu jambang. Napa waktu sumpaja pindah jambang. Dega aga waktu lainnya ga. Ya. Asini na toma tepan kader. Ya kau pura ki masum paja tu dah ki jolo kon rata aja tamunro aja tamajo. Nah sebab selama tu dah ki kon rata angka malaikat nak kiring apang Allah Subhanahu wa taala milo doa ki aga padongan malaikat Allahumma gfirlah Allahumma arham we puah tak dampangi tamasai kasih puah. Selama tu dah ki si jangi tu dah si jatuh milo doa ngi malaikat. Matin tu dah ki tataki milo doa. Ya? Asini na toma tapan kader. Latu tete sage. Siaga menaya. Asini na toma tapan kader terakhir. Sedi waktu Nabi tak mande bembe. Tiba-tiba berubah tapan Nabi tak macalla. Taqarrabu ilayya ya sahabati, we sahabatku adepe mana ki? Mak depe sahabat. Waktu nama adepe sahabat macalla tapan Nabi tak. Nasabah waktu akhirat na cerita Nabi tak keadaan tamatu ko akhirat wabil khusus pada mahsyar na cerita. Maka dia Nabi tak itu matu di ko pada mahsyar itu pada mahsyar tu tanya patoloana. Tapi mapa mulai nenek Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia yang terakhir lahir baik manusia jin ipasi puluh mana matu di sidi onro. Maka tau mau pokok pada mahsyar ero ajena na eja langsung itanana pada mahsyar. Sebab mage mega matu aja kepada mahsyar si sebu aja ya sena si sebu aja ya wana si cipi-cipi to pada bombangi kota sie tanya ro bawang mata soe na pada pepong Allah Subhanahu wa taala kode romel sejarah 1 mil ada 2 tafsir ada yang mengatakan 1 mil yang biasa di setengah kilo angka to pandita makade ya senya 1 mil si jaka ya sena uluta melok si kilo melok si jaka pada pelai ye koko kilino mapela pa mapela na iya degasi kena kiko apusa na ya aku lino ko mapela ki gampang ye ko arewe ni pa aja ni mapela wadingka AC wadingka kipas angin na jutaan kilometer jarak na mata soe tapi matu ko pada masar si jaka de gaga yondoi macino ya ko dia na tulung ipang Allah Subhanahu wa taala merasa-rasa ki sehingga mega matu to mapusa nero pusa na te matu sesuai dengan dosanya pene mega dosana pene mega pusana angka pusana gangka kaci-kaci angka gangka oto angka gangka popang angka gangka wetang angka gangka aro angka to gangka tigero angka to labu nasa nabi taku pusana 70 hasta labuna jara sahasta ma baina samai wal ard pada jarak na langit si bawli nawe ondo sesana matu pada masyar kapere lagi rote menyerah milo doa ku pengatala aga nasa Allahumma unkulna min hadzal mauqif
walau ila jahannam. We puang. Ya ko elo tapatama ka jahannam neraka, makuke tapatama na puang. Ondro sesana na pirase ya sengi padang masyar. Na de nai sengi roto kapere neraka jahannam jutaan kali lipat lebih masih seibandingkannya padang masyar nanya. Nah itu mati di padang masyar tania ki sejak 2 jam. Tania ki sia so 2 ngesoh. Tania ki si di Jumat 2 Jumat. Si ula 2 pulang. Si tahu 2 tahun tania sia ke tanah 50 ki sebutau. Ya kodena tulung ipong Allah Subhanahu wa taala man rasa-rasa ki mato. Tapi beruntunglah mau pelada rupa tahu tona pojie mak berejama aku bolana pong Allah Subhanahu wa taala. Aga nasana bita sab'aton. Angka 7 kelompok, 7 golongan. Ya rengi matu tadong. Le tolong matu ko pong Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dilla illa dillah. Osoe de gagawa di matolo, de gagawa di mak beretadung sangadina pong Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan tersebut yang selamat siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Rupa tahu urane ero atina tasio iko masigi tasambung iko masigi terhubung dengan masjid, terkoneksi dengan masjid. Wadi jadi watakalin aku pasana, wadi jadi watakalin aku galunna, aku darana, aku bolana, aku tokona. Tapi ero atina turi medane matajang pangole mak berejama lauri bolana pong Allah Subhanahu wa taala. Maka sini na to matapang kahadere, marilah kita menjadikan madrasah Ramadan ular ramalanya ye sebagai latihan untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mak guru-guru ki monro bolana pong Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf di rumahnya Allah. Magi makukue mega masalah tak nasa topan ditata. Anak tak masalah, bene tak masalah, lakai masalah, bola masalah, jamak-jamak masalah, si bawah masalah, si dimisabak na nasa topan ditata, nasabak mabelaki, pole bola na pong Allah Subhanahu wa taala, nasabak janji na pong taala, narampe na bita makkada, man alifal masjid, alifahullah, niga-niga tao, na poji bola na pong Allah Subhanahu wa taala, majab putu itu towe ipoji toy matu ko pong Allah Subhanahu wa taala. Betuana yako na poji ki pong Allah Subhanahu wa taala sinin na masalata newe ki matu natulungi matu pong Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar subuh kita berjumpa lagi. Decena pole pong Allah Subhanahu wa taala tasalana pole alena tumak bicarai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.